برز لسر پروسه خوندنی روشا خوندنی لعفرینی و شاگردین کردین کو لعفرینی دمینن و بابت الگل میوان خبریز عدنان مصطفى اندام دسته روشکاری پدکسی گوتو بیشت کم نسید غرکب مر آماده بخیر هاتنا تتکم برز عدنان دست بك بقشت خوزن بحثا روشا خوندني بقشتي بك لعفريني بتايبتي بشي كنترول كرنا عفريني جالي تركي كومنت شكل روشا خوندني بقشتي چاوي بروسا رئيس السلاف اشتروا كارماد اركيرا وهروا تماشاغان وقهدارا براستي عفرين ده سه مرحله خوندني در بي مرحله يكم مرحله نظام بي تدي افقا السال دو بي عفرين گشته بي آستكه يعني ده ياجي خوندني ده پر پیش کتبی یعنی گشت مجال که منافسات ما بین گندادا چه دوی که خواندکاره کی جان گندی رند بسر کردن و احتفالات دهاتن چه کردن و طلاب تکریم دبین خلکه دورات زاری خورا دگرتن پر رند پیش کتبی کادر کی تعلیمی فنیه تخترن مهندسن اینجا هر تشت که دا عفرین کیفای خو زیاده تر بره بی پشتی و دما اداره هات وقتا اداره هات اداره ذاتیه هات و العفرین حکم کرد در اجار او مجالات نمو او مجال هات قلباندن هات یعنی پر کادر تعلیمی جداس وان در کتنج منطقه شروطان دینان سر وان کاره وان را کرنه به ما مستا در را دوچین ما مستا یعنی صفحه نه نقدان دی دکرن ما مستا یک دوچی چلپین رو دور زمان دکرن ما مستا بشون دا چی خواندن بچک بشون دا چی يعني حتى درب كي منهاج يعني الدولات كده او الرجيم كده الدنيا بهذا من نظام تعليمي تيجو هارتن مش دست بيك سفيه كود ديادا تيجو هارتن فانا درب كي ميجان جوهارت وكرن زمانه كردي و ملت بران نكوني بخوندا و قدراتنا الجمع تنبين اداره بكن حتى 4-5 سال اجل چيچك تعويض اي كه چه به دربا مكن و شغل طلاب مكتب و مكتب وگيكت افشار دست بی افشار دست بی تکرا وان جهات نظامك عجر او نظام جهات الوشاندن نظامك عجر تکرا دست بی ایجاد تکرا يعني بكارك عجر باسلوبك عجر بتربيتك عجر افزارينا ورن خودی کرن و ورن بخواندن در بکن يعني اوجي آستنگی کات چه کرن حتی تأقلم بن بواقعي عجر هاتی را لبراستين هان شبه تقريبا يعني العفرين عم بين اگر تشتكي رن نمو به دخاندن براستی تشکیرنده پیشکتیه نظامکی سیستمکی مؤسساتی تیدا برای چه بالرغم انه کم کاسیه خواهانه یک جه طلاب چیچک زحمتیه دبینن دواری انه زمانه کردی و زمانه عربی و زمانه ترکی و زمانه انگلیزی یعنی اف زمان پر بین چند زمان؟ 4 زمانن جنا اختیاریه جناجی تو مجبور هر 4 زبانگی بخونه فهف 4 زبانگی زاری که را یعنی خودیوان نه مؤهل نه قادرن کاربن به زاری خارا حار کن اما مستین کوان وانیان دیدن ویری بازی دیدن شاگردان خوندکاران اکادیمن اما ورن سروی بحثیری جبر اول زاری یک چیچک تنگی دبینه یه دو دیه هنا اكاديمي هنا لنكوفين يعني نقصان ده عدد وان ده هيا دما مستقل زمانه تركي دانا هنا بجبر حميج تركيا هاتنا جي اكاديمينا جي لبيشن جامعة تركيا خرجنا اي ادب تركي وانا اي كرمانجي هنا جاء ريبه بريه خرج هنا كافن هنا زمانه كردي هيا لنا نكون تغطياك المكتب وقشتكي ای زمانه کردی و ای عربی هاوجی کادر تعلیمی پرج منطقه در کتن تدی هم د منطقه دما اداره ده هنگ در کتن پشتی افدم افشار شی به هنگ در کتن او کادر تعلیمی چچکی بی یعنی عفرین برای کانی محافظه حلب گی تغطیه کرو ما مستو درو هیرو یعنی او کادر لپیش پرانیا وان در کتن یعنی او کادر چچک نقصان تی ده هیا لهایا نه تماما يعني ام بين هيا جبلي في اصلنگي دنيا كوتين بيشيا شاگردان چه دم بيجن قونا غسرتایی به بهتر اصلنگي تين بيشيا خوندکاران
كيجان مرحلة ابتدائية آمدية نافندية بهتر ايه بهتر ده ايه بهتر ده ابتدائي دي ابتدائي بر زحمتي الجمون هاي حتى يعني تدي قش كما كرد بري يجيب عربي نزاني بخوني انا حتى فير عربي ببي فير كردي ببي فير انجليزي ببي فير تركي ببي يعني زحمتي دوي درجة تشتكاها ليه المهم ابوك ام ببين اعتنائك بعلم هاي اعتنائك بخوندنا هاي وهوجي جير حتى مروزانه عفرینه وگره دمو خو برش بر عفرینش بر دوش خوندن حاز دکر و اوت کرد کرد ایرو تگوت نحیا ما باتا براستی گندی ما یال گندی ما تابعی نحیا ما باتا گندی حسی الطلابات متفوقين تكريم كرن واحتفال جرا تشيكرن وافكار جي بري ما دكر المنطقه الجامعه دست بيبو المنطقه جهاد بلا كرن ام براستي كيف خوش بين بس تشتيم برسكري متواصل كرب جندريسي رب بوسويتي رب مسكي رب جندي حسي رب حردركي رب برجي رب متواصل كر يعني تشتي رند عفرين دومي انا وك خوندن كرن خط احمر تشينوبه تسرباز يان تقوى تدخل شؤون التعليم بكن افا تشتكي جي وحسي ومراجع وحسيه بالرغم انه موجود يعني ابج شون قال لك باندور لشاغرتهم كرد وخندكارن كرد نكريه ليه كرد سبيكي حتى تدي فجرن وبعل من خوندنا بدر يعني بمعنى مرد به ارضيه كوت شكرن يعني عرضك جوان راهات شكرن فكره انطلاق بن وكبره كونبن يعني ولاتك يجي تدي اهمیت دو خوندنه او ملتای بسر کرده براستی عفرین بسر کرده جبر داشت خوندنه حزدکه و يعني وك من برسكري در كريج وتشتي هاري بوش انا مؤسسات تعليميه كاس تدخل شؤوني والنوكي حتى يعني ابو حمزه واقع من سر شوريد كان وتشتي وي كرنا وخروبيه كرنا در كرنا بون مديري مكتب كربيج خلك سنوري انسان كاكاديميه بون كربي كتب اي سرباز دربازي مكتب به لنگا بشكينو بينجم چه نابه مؤسسه تعليمي كاس تدخل شؤوني وان بكي او انا سربخانه طبعا اواجد بين اشرافيه تركيا ده نظام تعليم نظام كتركيا نظام تعليم تركي جي براستيل بيشر يعني منهاجي خوجي نه منهاج كعقائديه تجاري تشتي عقائدي تثنى منهاج كي يعني معتدله منهاج كي رنده منهاج كي مقبوله يعني منهاج يعني شركات تركيه بقشتي لغه تركيه تدعي لغه تركيه تدعي منهاج بعربيه وتدعو اللغه التركيه هي مودوك اللغه الانجليزيه مودوك هي اللغه الكرديه مودوك هي بس منهاج دن بعربي يعني منهاج كي مقبوله ومره خطوه باش دبينه يعني حتى منظمات هنا هي مج منظمات راه اف كاسد العفرين تقديم دكن واتشتي ببوري المنطقه جيبه يعني مثلا دستبيك مكتبه اف چنته مكتب الزوريو بلد كان اف دفترن اف قلمن اف جلي مكتبنا ددن زوريو قشتكو الجنو ددن الجنو نودن يعني جور منظمه زيارة كيجان مكتبه دكي او كيجان منطقه دكي الور بلد كان مرض بهيفيا انه اول المنطقه جي بشكل عام به منظمات دي خير خوزيه دكن المنطقه جي بكن جبر منطقه جي بريشانه جي بداش داتنا با تشتي تامين كان ريز تخوزم برسياره كي بكم يعني بتايبتي بولانه هي وبكالوريا دما دسبيكي ده دما كوتشون نافندن اسمونان لحلبه شخوري جري الوان هاتا كرن وانا تشارد كرن كو فغرن اسمون خو بيشكش نتكرن نها افكيش هاتي چارا سر كرن تو كسماري جري دكن مساله چندنه حلب حتى ابن طالب مساله نظام قطبي يعني افكاسير شاب او افكاسير حلب دبن اشراف النظام ده ومنهاج نظام دخني اجرناهم عم ببين وكل الجزيرة منهاجا إدارة هاي الجزيرة منهاجا إدارة دخول العفرين أم منهاجا ائتلاف هاي منهاجا كدنا ومنهاجا دخول يعني سي منهاج سوريا تين خوندن سي منهاجا كي تركيا أو يه عربية أو جي بزمانة عربية ائتلاف داني أو بلكي مع دستبيكه یک اندامه دیناندن منهاجی بیم لترکیه وقتی درونشتنه كده انو کا منهاج چاو امه برای بابندر بکن يعني براستي منهاج پاک بنا خرابی هنک متعصب تده هبین خواستن هفته 6 ساعت دیانه تده هبن هوا نچو سری دو قال لك هين هنا هين بردوامي بخوندنا ريبازا ريجيمي دكن يعني مثلا زانينغا خو بداوينا انينن خوندنا خوي زانينغا دماكو دوچن دكارن يعني ريغري هيش خما بس امج بي برسي ابو
تريجري نماي ريجري نقط هاي كاس نكون هاري چندن بپرو درم پرته يعني ريكي حلب ناقوته وقت پره هب ناقوته پرتنا بنقوته يعني پره دون كون در باز من پره ندون نكون در باز من بس او نموي يعني او طلابات قل جامعه حلب دخوندن شو حلب رود بيرودني نتي عفريني يعني ابي كسر حلب جامعه دخولني لجم رجيمه نتي عفريني ونار خلاص مقيم الحلب لاشرفيه الشيخ مقصود الور خندران خوب سري دكي كسر عفرين لعفرين دخولني خندران خوب سري حتى يعني جامعه باكرنا رئيسي جامعه الدكتور عبد المجيد شيخ وجيرز واحترامي يعني فروعا ذاكرنا تابعه جامعه عنتابنا واوجي جامعات معترفه مؤسساتيه يعني بقشتي مرودبه تشتي خوش وباوريد دي مرو عفرين وگره واكبر وجبري خوش تر ببه اف مسئله خوندنه پیش کرده و ام بهیوین پیش کرده بله زور سپاسش با میوانی مبریز عدنان مصطفى اندام دستیار وشکریا بده کسیت میوانی ما بو سروی بابتی گلکی سپاسیاتت کرد زور سپاسش بوده